Makuru tuyakomereje muyavugwa hanze y'u Rwanda mu mahanga dukiye muri Iran aho Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump avuga ko afite amahirwe menshi yo gutsinda intambara yo muri Iran. Uyu mugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko ibyo ingabo ze zimaze gukorera Iran bimwemeza neza ko iyi ntambara yayirangije. Perezida Trump ashimangira ko mu minsi mike azafungura ubucuruzi bunyura mu kigobe cya Hormuz kandi ngo afite n'ubushobozi bwo gucecekesha burundu Iran, ariko ngo ntabwo yabikora kubera impamvu zo kuzorohereza umuntu ushobora gufata ubwo butegetsi kandi ngo ashobora kumvikana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. And we have very good news on the war front, namely they are absolutely being destroyed. Iran is bafitiye inkuru nziza iva ku rugamba. Iran twarayirimbuye burundu kugeza ubu yararangiye. Ibyo nibyo navuga, ubicyaza cyose twahangana nacyo uko cyaba kimeze kose. Ibihugu bikomeye ku isi nabyo biri kunshimira, biri kumbwira ko bitari byarigeze bibona ibintu nk'ibi, bishimiye ibyo ndi gukora. Nabo bavuga ko Iran ari igihugu kibi cyane kuva mu myaka 47 yose ishize. Iyi ntambara nubwo twayitsinze ntabwo bivuze ko duhita tuyihagarika. Bariya baratsinzwe, nta gisirikare cyo mu mazi n'icyo mu kirere bagira, nta nubwo bafite uburyo bwo kurinda ikirere. Ubu turabarasa mu buryo bwose, kandi kiriya kigobe nacyo kimeze neza kubera ko ubwato bwabo bwose twabusenye, basigaranye misile nkeya. Ibi bigaragaza ko tugomba gutsinda iyi ntambara vuba. Abantu bose bareba amakuru bazi ko twamaze gutsinda iyi ntambara, ahubwo baribaza ngo ni ryari tuzayihagarika. Ariko twe ntabwo dushaka ko iyi ntambara izagaruka, ahubwo turashaka gushyiraho umuntu uzayobora iki gihugu. Twe tunabishatse twarimbura Iran yose, ariko turamutse tubikoze ntibashobora kongera gusana igihugu cyabo. Tubishatse mu isaha imwe twayisenya, ku buryo byazabasaba imyaka 25 ngo bongere kuyubaka, ariko ntabwo duteganya kubikora. And it would take them 25 years to rebuild it. So ideally we're not going to be doing that. Iyi ntambara ya Iran imaze iminsi yagukiye no mu majyaruguru ya Israel. Inyeshyamba za Hezbollah zakajije ibitero kuri Israel. Ibyo bizibikora nk'uburyo bwo kwifatanya na Iran. Abagize akanama gashinzwe umutekano mu muryango w'abibumbye baraye bateraniye kuri icyo kibazo. Aba bose bavuga ko iyi ntambara igomba guhagarara binyuze mu gushyira mu bikorwa amasezerano atandukanye impande zombi zagiranye mu bihe bitandukanye. Ambasaderi wa Liban mu muryango w'abibumbye Bwana Ahmad Alafa yavuze ko igihugu cye cyiteguye kubishyira mu bikorwa. Uyu mukuru wa diplomasi ya Liban anashimangira ko Israel ari gituma bidashyirwa mu bikorwa nk'uko babyiyemeje. The Lebanese people do not want war, and the Lebanese government is moving forward in implementing its decisions and will not backtrack. Abaturage ba Liban ntabwo bashaka intambara. Guverinoma ya Liban iri gukora ibishoboka byose kugira ngo ishyire mu bikorwa icyo cyemezo cy'abaturage, kandi ntituzigera dusubira inyuma. Ikihutirwa kuri twe ni uguhagarika iyi ntambara kugira ngo turinde ubusugire bw'igihugu cyacu, tunarinde umutekano w'abaturage bacu. Ni uburenganzira bwacu kubaho mu mahoro ku butaka bw'igihugu cyacu muri aka karere. Guverinoma ya Liban igaragaza ubushake bwo kuganira na Israel. Amahanga yose agomba kudufasha, kandi bigakorwa n'abasivile. Perezida wacu ejo bundi yasabye amahanga kumufasha muri icyo cyerekezo. Arifuza ko amahanga amufasha kubuza Israel kugaba ibitero byo mu kirere n'ibyo ku butaka mu gihugu cyacu. Icya kabiri ni ugufasha ingabo za Liban kugira ibikoresho n'ubumenyi buhagije. Icya gatatu ni ugufasha ingabo za Liban kujya mu bice birimo intambara, bagafata abarwanyi ba Hezbollah, bakabambura intwaro, bakabasubiza mu buzima busanzwe. Kugira ngo ibyo bigerweho, turasaba abagize aka kanama gutegeka Israel igashyira mu bikorwa umwanzuro wa 1701. Uwo mwanzuro uvuga ko bagomba guhagarika intambara, bakajya hakurya y'imipaka yemewe n'amategeko, bakareka no guhora bavogera ubusugire bwa Liban, bakarekura n'imfungwa z'abanyalibani. Bagomba no guhagarika iterabwoba ryo kuvogera ubusugire bwa Liban no kwivanga muri politiki y'igihugu gifite imipaka yemewe ku rwego mpuzamahanga. Threats to Lebanon's territorial integrity and political independence within its internationally recognized borders.
nubwo uyu mudiplomate wa Libani yagaragaje ko Israel ari gituma iki kibazo kitarangira, Ambasaderi Dani Denon uhagarariye Israel mu muryango w'abibumbye yabihakanye. Yavuze ko igihugu cye kizakomeza kwikemurira ikibazo kubera ko guverinoma ya Libani ivuga ariko ntikore. Last August, the Lebanese government instructed its military to prepare a plan to disarm armed militias in the country. Mu kwezi kwa munane k'umwaka ushize, guverinoma ya Libani yasabye ingabo zabo kwitegura kwambura intwari imitwe ikorera muri icyo gihugu. Icyo cyemezo twari twacyakiriye neza kubera ko yari intambwe nziza. Twanishimiye imvugo ya Minisitiri w'Intebe wa Libani kubera ko yavuze ko ibikorwa bya Hezbollah muri Israel binyuranije n'amategeko. Ayo ni amagambo meza, ariko ibiri kuba ntaho bihuriye n'ayo magambo. Ese ni ibihe bimenyetso bigaragaza ko guverinoma ya Libani iri kwambura intwaro Hezbollah? Intwaro babambuye zirihe? None ingabo zanyu zirihe? Ambasaderi Arafa, Libani ubiri mu kaga gakomeye mu mateka yayo. Uyu munsi mugomba gufata umwanzuro. Ese guverinoma ya Libani izajya ivuga gusa cyangwa ikeneye no gushyira mu bikorwa ibyivuga? Ubu icyo nshaka kubabaza ni kimwe, ari guverinoma ya Libani na Hezbollah ikorera Ayatollah wa Iran. Ninde uyobora Libani? Libani ifite ingabo zisaga 72,000. Mubategure, mubahe imyitozo ihagije n'ibikoresho kugira ngo barinde ubusugire bw'igihugu cyanyu. Dushyigikiye ibiganiro, kandi na mbere y'intambara iheruka twari tubishyigikiye, ariko uyu munsi hari amahitamo abiri yonyine. Guverinoma ya Libani igomba kurimbura Hezbollah, cyangwa Israel igakoresha imbaraga zayo mu kurimbura uyu mutwe w'iterabwoba. Ubu nta yandi mahitamo ahari. Dushobora kwicara tukaganirira aho mushaka hose, ariko Hezbollah yo igakomeza kohereza ibisasu muri Israel. Israel ntabwo yifuza kujya kurwanira muri Libani, ariko ntabwo izemera ko Hezbollah ikomeza kohereza bya roketi ku baturage bayo. Ubu tuvugana, Iran iri gutsindwa, none inakomeje kurasa mu bihugu baturanye. Hezbollah nayo iri gukora nk'ibyo muri Israel. Ibihugu byinshi byo muri aka karere byafashe umwanzuro wo kwitandukanya n'Itehran. Ubu bari kubaka ubushobozi bwo kurinda ubusugire bwabo. Libani nayo igomba gufata ayo mahitamo. Israel yo izakomeza guhangana n'imitwe y'iterabwoba ishyigikiwe na Iran. Tuzakora ibishoboka byose kugira ngo za rokete n'iterabwoba bitazongera guhungabanya abaturage bacu. Dukomereje muri Ukraine, Perezida wa Ukraine yasabye amahanga kumukuraho igitutu akagishyira kuri Putin. Bwana Volodymyr Alexandrovich Zelensky uyobora Ukraine yavuze ko igihugu cye gikomeje guhangana n'Uburusiya mu ntambara bamazemo imyaka 4. Kugeza uyu munsi ngo bamaze no kugira ubunararibonye bwo guhangana n'igihugu cya kabiri ku isi mu gisirikare. Ubu kandi ngo bageze no ku rwego rwo guha umusanzu Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Abanyaburayi n'ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati mu guhangana n'ibisasu bya Iran. Cyakora ubu aravuga ko igihugu cye cyiteguye guhagarika intambara binyuze mu biganiro, asaba amahanga kumukuraho igitutu bakagishyira ku Burusiya kubera ko ngo ari bwo butifuza guhagarika intambara binyuze mu mahoro, ariko ngo burifuza ibirenze ibyo. Today we want to end this war in a negotiation way, and that's why we have to hold front. It's not about a big offensive operations. Ubu turashaka guhagarika intambara binyuze mu biganiro. Niyo mpamvu tugomba no kurinda aho dufite. Ibyo dukora ntabwo ari ukugaba ibitero bikomeye, nubwo hari aho twabikoze kandi bikagera ku ntego. Ukraine yarigomwe cyane kuva batangiza iyi ntambara, bishe abantu benshi, ariko Perezida Trump ntiyigeze avuga kuri iyo ngingo y'umuntu ugomba kubiryozwa. Hari n'abashaka kwirengagiza ubutaka umwanzi yafashe. Na mbere y'uko iyi ntambara itangira bari barafashe Crimea n'igice cy'intara ya Donbass. None murashaka ko twicarana n'Uburusiya kugira ngo duhagarike intambara nk'uko Perezida Trump yabivugiye muri Arabia Saudite? Mu mwaka ushize twarabyemeye. Ese ubwo ntabwo mwumva ko twigomwe cyane? Twemeye kuguma aho twari tugeze, ariko bo ntabwo bigeze basubira ku butaka bwabo mu Burusiya. Twigomwe kuva kera igihe Trump yavugaga ko tugomba guhagarika intambara aho tugeze, hanyuma ibindi
bikazavugirwa mu biganiro. Banavuze ko nitutabyubahiriza batazongera kuduha ubufasha, ariko nubwo twigomwe kuri urwo rwego, Uburusiya ntabwo bwanyuzwe, buracyashaka ibindi byinshi. Turacyari bazima, turi guha imbaraga igisirikare cyacu, turi kubaka ubukungu, turahemba abakozi. Ntabwo twiteguye guha Putin igihugu cyacu. Ntabwo nizera Putin, ariko nzi ko Amerika yifuza guhagarika iyi ntambara. Nizeye ko bazadufasha. Niyo mpamvu bagomba kunkuraho igitutu bakagishyira kuri Putin. But I think and I trust that Americans really want to finish with this war. I hope that they will help us, but we need more pressure on Russia, not on me. Naho mu Burundi, perezida w'iki gihugu yavuze ko abaturage bagira umwanda leta itazongera kubaha serivisi. Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko igihugu cye kirimo abaturage batitaye ku isuku habe na gato. Hari n'inzego za leta zitajya ziha agaciro ibikorwa by'isuku mu bice zikoreramo. Perezida Ndayishimiye rero yasabye abayobozi bo mu nzego z'ibanze kubwira abaturage ko batazongera kwitabaza ubuyobozi mu gihe cy'ibibazo kubera ko ngo bananiwe kubahiriza amabwiriza ajyanye n'isuku. Ndabona yuko hari hakiriko kirahinduka mu isuku ry'abantu, naho hakiri abagifise umwanda. Mugende muhimiriza umuntu wese afise urugo kwibarabara. Uwo muntu murumva azo ari imbundege, babo ntibazotera igihe bavuga ngo havenje kwitura ubutegetsi. Tucaca tuva tutoya, nawe waradukwegeye korera, waradukwegeye umwanda, novuga ubutegetsi warabugambarariye, ntuhagire ico busaba, ndabwo barakugambarariye. Naho muri Senegal, iki gihugu cyakubye kabiri igifungo ku bantu baryamana bahuje ibitsina. Ejo hashize nibwo inteko ishinga amategeko ya Senegal yakubye kabiri icyo gifungo kiva ku myaka 5 gishyirwa ku myaka 10. Iri tegeko kandi rinateganya ko umuntu wese uzajya afatirwa mu bikorwa byo kwamamaza no gutera inkunga baryamana bahuje ibitsina nawe azajya abihanirwa. Uhamwe n'iki gikorwa azajya ahanishwa igifungo cy'imyaka 7 muri gereza. Ubu hategerejwe ko perezida wa Senegal Bwana Bassirou Diomaye Faye ashyira umukono kuri iri tangazo. Nubwo bamwe bavuga ko iri tegeko rije gukandamiza icyo cyiciro cy'abaturage, abadepite ba Senegal bo bavuze ko badateze gusubira inyuma. Turi sosiyete igira ibiyiranga, indangagaciro n'ubuyobozi butandukanye. Nta kintu na kimwe ku isi cyatuma twivuguruza kuri iyi ngingo. Ukuri ni uko mugomba kwemera ko Senegal kimwe n'ibindi bihugu byo ku mugabane wa Afurika ntidushobora kwemera ko ikintu kinyuranije n'indangagaciro zacu cyinjira mu muco wacu. Hano muri Afurika, hano muri Senegal, ntitwemera uyu muco w'abaryamana bahuje ibitsina. Ibyo ntabwo biri mu muco wacu, nta nubwo byigeze biba mu mateka yacu. Twe tubona indangagaciro z'abaryamana bahuje ibitsina kuri za televiziyo no muri za ambasade zibashyigikiye, ariko tubifata nk'uburozi bushyirwa mu baturage bacu.